अतः श्रीकनकधारास्तोत्रम्। ॐ अङ्गं हरे पुलकभूषणमां श्रयन्ति मृगाङ्गनेव मुकुलाम्बरणं तमालम् अङ्गीकृतां खिलविभूतिरपाङ्गलीलां माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया। मुग्धा महोर्विदधति वदने मुरारी प्रेमात्रपाप्रणहितां निगतागतानि मालादृशो मधुकरीबमहोत्पलेजां स्वामी श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया। विश्वामरेन्द्रपदभिभ्रमदानदख्य मानन्दहेतुरधिगं मुरविद्दिशोऽपि ईशन्निशातदुमहीक्षणवीक्षणार्धं मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिराया। आमीलिताख्यमधिगं यमुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिकपाक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवे नम भुजङ्गशयाङ्गनाया। बाह्वन्तरे मधुजिता श्रितकौस्तुभेया हारावली बहरिणी लमयी विभाति कामप्रदा भगवतो पिटकाख्यमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय। कालाम्बुदालिललितो रसिकैठभारे धाराधरे स्फुरति या तटिनङ्गने वा। मातु समस्तजगतां वहनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय। प्राप्तं प्रदं प्रथमतखिलयजत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथनिमन्मथेन मज्यापते ततदिहं मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसमकरलयकन्यकाय दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशोर्विषण्णे दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणः प्रणयिनी नयनाम्बुवाहा। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्धा दृष्ट्वा त्रिपिष्टमपदं सुलभं लभन्ति दृष्टिप्रहोष्टकमलोदरदीप्तिरेष्ट पुष्टिकृशिष्टमम पुष्करविष्टराय। गिर्धीवतेति गरुडोध्वजसुन्दरेति शाकम्भरेति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय तस्मै नमस्त्रिभुवनैरगुणोस्तरुणे सुते नमस्तु शुभकर्मफलाप्रसूते रते नमस्तु रमणीयगुणान्नवाय। शक्ते नमस्तु शतपत्रनिकेतनाय तुष्टे नमस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय। ॐ नमस्तु नानिः कनिभेकनाय नमस्तु दुग्धोदधिजन्मभुत्यै नमस्तु सोमामृतसोदराय नमस्तु नारायणवल्लभाय। सम्पदकारिणि सकलेन्द्रनन्दनानि साम्राज्यतानि विभवानि सरोरुहाख्ये तद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनि सकलयन्तु मानि।
यत्कटाख्यसमुपासनविधि सेवकस्यार्थसकलं सम्पद सन्तनोति वचनाङ्गमानसेष्व मुरारी हृदयेश्वरीं भजे। ॐ सरजिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोनगे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसिद्धमह्यं दिग्धास्तिभिः कनककुम्भसुखावस्रोष्णां सर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषलोकाधिनाथ गृहिणी ममताधिपुत्रीं कमले कमलाख्यवल्लभे त्वं करुणापुरतराङ्गैतैरपाङ्गै अवलोक मां किञ्चनानां प्रथमं प्रात्रम् आकृतिं दयायां स्तुवन्ति ये स्तुतिवीरवीरन्नहं त्रयीमयी त्रिभुवनं मातरं रमाम्। ॐ गुणाधिका गुरुतरो भाग्यभागिनो भवन्ति ये भुवि भवितस्सयायाम्। अतः सुवर्णधारा स्तोत्रं शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्याय पठेन्नित्यं स कुबेरो शमो भवेत् इति शङ्कराचार्यस्तोत्रं समाप्तम्। अथ ॐ कैवल्यमुख्यधामं जडपतितनुजां जापितो जापमानं मन्दारुदारुवृन्दं सकलशुभकरौ प्रभुदारुमूर्तिप्रसादं स्वर्गापवर्गां दशहरवधो विमलालङ्कृतसेव्यमानं भक्ताशेषश्रीविष्णु सकलगुणयुतं प्रभुमुख्यमार्गे कहेतु। ॐ ऐं महालक्ष्मीदिव्यै नमो नमः। यदाक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तस्मरमं क्षम्यतां देवो प्रसिद्ध परमेश्वरः। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि च युक्तानि क्षमस्व परमेश्वर। ॐ कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् कारुण्ययज्ञं सकलं परस्मै नारायणेव समर्पयामि। ॐ नमो नारायणाय नमो नमः। नमो नरसिंहाय नमो नमः। ॐ लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः।